tō tātou whare pukapuka mā tātou katoa. Ka toro koe I te whare pukapuka ki te taha o tau akomanga ki te wā tēnā rānei. Unuhia o uhu, Whakapai o uhu ki waho I te kauhanganui. Mēna ka whakahokia e koe ētahi pukapuka, Waiho I te pouaka whakahokia pukapuka. Take rākau. These are wooden paddles near the library entrance. Ka kimi koe tētahi pukapuka mai tētahi pouaka, tētahi pai pukapuka rānei. Waiho tō rākau I tērā wāhi. Hei mōhio koe I pura koe tō pukapuka ki hea hei te wā me tikina koe. Tō pukapuka. Mēna ka whiri pukapuka koe. Harea te pukapuka ki te wāhi tuku. I taua akomanga, ka tuku pukapuka o koutou kaiako, ko Whaea Raina rānei I te wātina. I muri I te tuku pukapuka, whakahokia tau rākau ki te ipu rākau. He wāhi wahangu he wāhi Māori e tēnei whare pukapuka. Me ko himuhimu koe ki au hoa, toha ngā pukapuka, mahi wahangu ki te whare pukapuka hoki. Help to look after our library. If you use blankets or cushions, fold and tidy them before you leave. Tidy book bins and shelves too. We hope you